Kat sengihat majai ka arpoi terik uyayong, ke Eriong ernget kala selat haki tan Nongstoin, ha kebabuan kiding kila kelan. Ha kate ke jingja, ke laboratory room jangka Christ Disciples Girls Secondary School, kebadan ha Nongrim open new Nongstoin, kala syak Jynrat, bat ya kiten sop jangka tnum baru kawe ke Eriong kala ra syak hampaji, Henry dan bak bakidan kiten raisiet, bat ki ying riew kila lat thau na ke jinghap jangka te ke tnum ying. Ubabu di marbenyang, ubadai unong seng ya kate ke Skul, habay keren ba unong thok khubor jang Mawphor ulaong, ba ke jing Julor jang tiar kitar ha kate ke laboratory room, kalokat da ki pau hajar. Kan nek tang kendiat bahkan dan nek saya shemphang tu paidlut Jynrat mariawan ke khlieh baik ka ra baik cha tai sit don bok ba ke don tu sit nrai bang da pohi yung ke breu do ja burong khach te chukidar don breu don ne ha don breu don te kan ke school yung phi kat kum ka jikan mau la kan snam kala terekam kan ne naduh snam prah kendai ko terekam ke secondary hindu ajar at riew operet ya ajar riew kadai ke school tang nam taki kena kentai bat kadai tang ke school ba marwe ba don tang kena kentai po Nongstoin west kasihil district entah ni kai bah bat ke risol na du mencuah du mentakap ha ya ka baik ka pas bah kena wat lang padiok na kono Jynrat ka ba biang na sorkar dei persiang ka bala man maintain ba ka school kan ya shemphang te hadum ta hadu kas bakar no la don hadu kelas 10 nadu kelas 1 kelas nadu nursery hadu kelas 10 te ha ka aba ïadei bat ka jing sya Jynrat Eriong ya kene ka library room pila ba natat babu hadu karno ka jing Julor rai ka jing Julor te kalau bon nama tiar hapo tiar hamtam gi jong ka laboratory tayan ini kila jorlut barok ki daki songdo daki bon phau ja kila jorlut te nai khainya ka building khainya ki tiar ro daki phau ja te ka bede bat karne pila iing tip na ma ka haki bru sorkar kum ki kan sabak la ai ka sabak video la ai tip kilawan il ai ro spok ka district school education officer